Cardom, Khule, Nkome, Nikumki, Sing, United Khasi People Organization, Karbi Anglong District Central Committee, Inkwa Ban Yaro, Yakane Art and Culture Department, but Hills People Cultural Forum, Yongka Karbi Anglong District. Kani ke Department Kursiyo Bha, Yaki Khasi Khara, Kibasa Basyong, Hapo East and West Karbi Anglong, Ban Shimbenta, Hakajing Rakhe, Yakasi Karbi Anglong De. Kabalapan Pupen Pai, Tat Kumka, Jing Bata, Jong U Dr. Tuliram Ronghang, U CM Yongka Karbi Anglong, Autonomous Council. Fransi Kado Kabi, Karbi Anglong Arat, Lapan Karbi Angkang Along Kedo, Jati Krehini Pencenglok, Aklimang Par, Sarmen Pumen Pulo, Lapan Kedo Kabi, Lada Karbi Anglong Along Kedo, Jati Krehini Tumantami, Karbi Anglong Arani Kithe, Akadom Pajrillo, Kadom. Nasi, Jesamet Nelly, Lamte Cipeklang Gang Tung Kelapuhan lo. Kinam Tangningkan Paru Kreser Kebra, Pokebra ini, Karbi Anglong Autonomous Council, CM, Karlitang, Korsing Terang Pen, Cenglok, Ang Tun Pen Wansi, Piniarni, Itum Kacing Hon, Dr. Tuliram Ronghang, Arang Lisia Menghoy, Kang Niabut, An, Ningkan, Toxikebra Si, An Plengtang lo. Kasi Kedam Tang Ningkan Paru Kreser Kebra, Pokebra Si, Ni Pai Kunia Ciklo Ni Pai Kresoksi, Arni, Central Government dan State Government Pen, Jalang Si, Mikir, United Mikir, Lapen North Kachar Hills, a district people, Nasi, Halso Arni Pen, Lakapon Lote, Pinyan Nate, Ningkan Trosika Resi, Lengan, Nasi, Non Karbi Anglong, Arani Kithe Talon Ponake, Koano Mahitum, Ningarong Ponamji, Lapanitum, Ninjit Hepon, Non Kadukave, Ratpen Kangwai, Dr. Tuliram Ronghang, Alang Li Kejapen, Alang Li Kemampen, Labang Sub Karbi Anglong Autonomous Council, Karbi Anglong De, Katalonopot, Nildum Khasi Akheban Tame, Kurang Tupa Jirlo, Apen Nildum Akhedat Kali, Non Akhe Krehini, Madajati Krehini Tuntame, Alang Lipan, Chorupar People, Hills People Cultural Forum, Angkang Kido, Khe Kado Kavetame, Alang Lipan, Jesemet Akiropilo. Ilitum Kado Kavetame, Chini Nangji, Kedam Tang, Nipai Troxy, Paikunia Ciklo Lake, Karbi Anglong, Arani Kitelo. Nasi Karbi Anglong isi Pur Kimo Son Ceplang lo, Lake, Akehai Dr. Tuliram Ronghang Akejapen, Lake Nabangso Pur Kimo ke, Mumu Tame Teni Nederji, Ate Karbi Anglong De, Arani Kithe Katalon ke, Iceng Silo, Asi CM Anghoy Kangni, Dopiklo Setame, Kamatha Dolo, Asi Nona Por Lake, Iltum Karbi Anglong Arat, Karbi Pupe, Khasi Pupe, di masa Kuki Rengmal, Hai Tum Cipupe Pinpen, Karbi Anglong Arani Kithe Katalon, Longapot, Jesemet, Itum Kacing Hon, Dr. Tuliram Ronghang, Choroparpik lo, Lapen Ge Korban Tutame Pajir lo, Asi Nildum Khasi Organization Pen Cenglok, Itum Border, Along Gido Khasi, Lapen Ge Karbi Anglong Arlu, Antame, Itum Konstituensi Sirkiap Andu, Lasu Angbong Tame, Itum ada Kedam Tang Nipai Great Rock, Pen Itum Daklang Si, Lamasuk Karbi Anglong, Arani Kithe Talon Along, Ningarong Bohong, Lapen Ge Kilun Ke Kan, Patu, Khela Dula Do Antame, Itum Cepate Dun Si, Labangso
Karbi Anglong arani kita tami nitum ningarong buhongpan kalom du nongkot nitum jesamet atiripi atung pan nitum kurwang kepajir lo lapen kini nitum tami kedam kebang helbing tami labang so Karbi Anglong de katalon nongkot nitum tami ning sampar pik lo lasi thong son thak si nitum khasi kai atung pan tami isi akur kimu ason manji lapen plangji non kebangji ani nitum kasih ke pandemi non nitum ning kecete ning sam doktor Tuliram Monghan CM kami bomahut nitum kasih ke pandemi kelang pon kalana pon nitum tuar colang lasi nitum ada Karbi Anglong malong gitu lagi a guardian mati pia poson lo guardian lagi nitum Karbi Anglong Autonomous Council lo lapen kela son thak si Karbi kithe kiding lapen osomar antame iltum ke iga kleng son si piniani watame tum hokpon bong lo ke kedoan ladak Karbi Anglong lo kedoan tami tum korte mutia son si tum hokpon bong lo asinona por itum khasi akhe tami non council kiki pon bom lapen ni pon bom non cingkan doktor Tuliram Monghan alang ni itum kan tami anso se kacing thor dia kan culture anak tu tami traditional anak tu bitam jubar dah kitip kadeng itum kado kewe tami choli ma posi itum kan tami anso se kengkam kecijor tek ji pan itum kan nanglang pon ji po sing itum towar colang lapen ning thepar pik lo lasi anso se Karbi Anglong akimi puthot ilitum pinchong pon lona athe kedam tangan kan anke Karbi Anglong alo suduk sudak atumon dolo stami Karbi Anglong Autonomous Council siam alang li kamatha kimepen song trok atung pan alang li wansi ning tang sam a district pinchong lo lasi labang su ka pinchong pen puthot Karbi Anglong akimi nang ceplang lo kedam tangan ingkan lagi Karbi Anglong alo suluk sudak ajone angtam pen kelang tuntami kat kere dosojo sonman lo sitami non song thok lapen ke sarkar pen long sud lamdon cetok det pen angtam pen kelang tuntami random thangat kat kere ave lapen nilidum tami rak kidu thangat kat kere ave itum council sinono pokta me nanglang pembom apen ke noni prang asu seta me nanglang pembom di pusi nyelitum organization hui pen apen ke kei mai kadu ke an pen tami itum tuat tulang pembom asi asu se itum moneng ne pokta me labak su Karbi Anglong de me sen pen katalon thikji pan piniani pen itum tami kisi cedang pon bombo pusi monapor nili United Khasi People Organization Karbi Anglong Central Committee ame khu peniri lamthe pachini lamthe chipak langpon